allin punchay sapa uqnikichikpaq. Kunandia qallarispa kasun kay yachaywan. Imaynatataq a veces maypichus phiñanakusanku, rimanakusanku, tiyan ichari iskay runas. Chaypitaq paykunaqa mana yanapakuspa, mana yachaspa imaynatachus saqayta chay phiñakuyninkuta chawpipiqa kasan runamasinku ichari maypichus paykunataqa yanapasan tapusan imarayku phiñasqa kaykichik, imarayku rimanakusaykichik nispa. Chay chawpi runakaqa kanman munasqa hermano hermana mediador nisunman. Pichus yanapasan sapa uqkunata allinta kawsakunankuta. Hinallataq kunandia apóstol Pablo niwanchik sapa uqninchikpis tiyapuanchik uq mediador. Pichus uq runa ashka sonqoyuq yanapawanchik, kuyakuwanchik, yanapawanchiktaq sumaqta noqanchik kawsananchikpaq. Chayta sutinta yachay munaykichu? Ari, noqapis. Chaypaqtaq invitayki maychus kasan kay uq carta Timoteoyu iskay phispachikllashqan nina hinata. Uq k'ata Dios tiyan, hinallataq Dioswan runasta allinllachikpi. Uq k'atalla tiyan. Chaytaq Cristo Jesus runa nispa. Kay pachapiqa uq k'ata runalla tiyan munasqa kuyamasi. Pichus allinllachik, pichus reconciliachik nisunman, pichus yanapaq runamasis amaña phiñasqa kawsanankupaq. Mana chayllachu, Señor Jesucristoqa payqa mediador ninchik, payqa allinllachiwanchik Diosninchik tatawan. Ima hucha sapas kasqanchikta payqa nin noqa tatay wañurqani haway kay makiyta, clavasqa karqani, takasqa, crucificasqa, chayrayku noqaqa wañuniña. Por favor, perdonay pampachay tukuy huchasninta nispa. Ahinallatataq noqanchik munasqa kuyamasi, huchasapas kaqtinchik, Diosninchik tataqa mana chayta necesitanchu uq mediadorta, pero noqanchik ari, porque huchasniyuq kanchik. Chayman hinata sapa p'unchay mañakuna tiyan Señor Jesucristuman payqa aska yachayta qonawanchikpaq. Oracionwan, ayunuwan ninchikña icharis ama kay yachayta qonqaychu, porque Diosninchik munan sumaqta kawsanata kusikuspa kay pachapi. Usqayta payqa kutimunqaña, chaypitaq noqanchik preparasqas kanachik tiyan. Kaya watejmanta suyasayki, ama faltaychu.